ma Transmara gi county ma Kisii. Ji mamoka dekto do ngenyruok kalure kod lurono mabende weyo kamwandu mag jogweng' okethore. Report yangone chama nie puothe bende owang' e kinde tulono. Ochuno apisas mag arita kwe mawuok Kisii kod Narok mondo bag romo mar uya mar temo duoko kwe e tong'no. Jogweng' pod ywak ne gidak kod luoro ka chenro mag wuoth bende omedo rochore. Sasa hata tuko na huzuni jinsi hata hii wakati watoto washafungua shule. Sasa tumeathirika, mboga zetu ziko hapa Manzaini, mboga yetu imeharibikia huko, kila kitu imeharibikia, mahindi imeharibika, biashara pia imeathirika kabisa. Tumeshughulisha na tunaendelea kuchunguza na tumejua ya kwamba kuna insiders kutoka upande wote mbili. Mbona msiwakanya vijana mambo ambayo yamba mnatengeneza hapa sio mazuri na ifai hata kidogo? Mbona msikanya vijana? Sisi tukiongea na vijana watasikia ile nyambaye tutasema hapa na wataidhinisha hiyo.